Ani musese mwendwani kwatu yako kana wende kutana ilungusi mwana vonde vala wende kutwilo la uwe Joselela mutiwalili kuma kumundu ya Rastas Kiduku wanzo mondi udho chandini wa mesa ya mbunge ya Cheni TV ndini wa kilunguki mwana kila chambi ya setmo mwendoni wasa ilinginya mwendoni wasa itatu ilikana kanani wakatano wa matuwe 18 mwini wa 10 mwaka ni wangilili na 19 vala kiwioni cha mundi tuidhi watu ina nilisia maundu kauta utundu maende kuikinyia na kukusi wandini wa isiosiki wadukanga ni ovandi ya itu ya Kenya lilikana kana Amika tuwa mwovola maende kukulu masiongosi ya mauvoni tuidhi wetu wa minapona mingi ya mianya ya mawe ya jiviki ya kuvadhiwa andumena ukuu munene tuiswani ya kana amuika maitu mevovo na ni asomu na mena utuika yathi na umileteva na vethi wa besongo huu mudia wa uthi na wesaidi wa nemo na indi suniwa mundu unene ula tuidhi wa tuinene nisekiwioni cha umuthi kwa hivyo na ndahi ya bitigila indi Guthoke si aini maitu ni kana tuithiwe tuikwatiania imwe kwa imwe ndini wa uneni una inde ya songoma ise ladies first twabisengalikoni kwa masito ni tawa Sophie Bethi Wanzioka kuitoni mboni. Karibu sana mundu Sophie Wanzioka ndini wa studio sito sia Cheni TV na muno ndini wa kilunguki cha mbunge ya Mwenende. Karibu sana. Asante. Na kwa ni tawa Josephat Chalo wa Kilulu numete upande wa Wamuno Mwala constituency Machakos County. Karibu sana ndeni wa studio sito sia Cheni na muno ndeni wa kilunguki cha mbunge ya Cheni TV. Karibu neno nge. Itawa Davidson Musau na ni pastor kanisa wa Mlolongo itawa Let There Be Gospel Ministry. Let There Be Gospel Ministry. Karibu sana ndeni wa message itu ya unene nya wito kiwioni cha omundi. Ni atatu ambise imwe vakwa imwe. Ni atatu ambise na muikaula ni Sophie Bethi. Tande wiona tuelekele paka vindani kana tuona mianya ya mawe yiviki ya kuvadhiwa ndumena uku munene tuisani sia kana tuimana kana amwika maitume vona somu na meno tweka yanite Ndisongea ikule yunienda kwa sia kana anduma muika ni twithi tuibava yulo amawe alama eko ni wethi wa wethia watata sisi ya mundu alama ende mundu alama mathumu yewe ani makete koswa na kunewa ivila ila sielitwe si kwetwa sine wandu mamwika na nibo tuikwatise kana kindu kiini cyo kiutuma andu mamwika saingi we saidi ya matema uyani ina maithiko kwatia kwika mawe yangi olama ulusania ala tutesi ala mateti kila nitwe ni serikali yitu nibo tukula sia kana ni kwithi wa undu ila andu mamwika makanewa wia latoa sisi ane tunewia kana o musumbi witu no tangasia sia kana andu ma likoni ala board nina funziwe kwa nini tulikwatithia tunawekwato kana ila kusa kwa body kana andu mamwika musumbi witu no kutuona na atunenge mawia andu to amwika ila to mawia no wisite kuona andu mayika lo na kwikwatia na maundu angi mateo kumwendesia mwe tusio kwa mundu Josephat Chalo Dina wilikila baila tukona mwika maitu maviki ya kukilo na serikali kanenge andu meno ku munene yanya mawia Thinolongo no to nakumbela munene muno kindu kitawa continuation kula kuendesia maendeleo ala manziswe na ala membe witu ala na ala ko yumusyo la webo munene nikana pe maundu matongo bikia abantu makakwa nundu baila membership yuteka twewa mundu muko walikadeli ulo yani fulani lakini ulo mwatibu no muika no twasikana pe undu musio wende na kubwa lakini pe na musio munene ndilambito pe bidalebika kwese kwethia yu alandwa nundu ukuwe muso wago maisha amena mwiso ilando amembe utumedwa matebo no ulo kwasela baton Yesu ya nyinini kwati ofisini you oselela bo nyona balando kuma to andu make the wakwa and Momio University the other day from the college the other day no ne ka ne ku make sure kana ina makwata kuokonesa to thokoma bamwe nene kumonja mondola on the language topic kuni kuna pena mwiso munene ndini wa continuation of the sustainability and also development of our country mundu Davidson Musau utona kunene hata ila tukona simsa kulembatie siende ta isiende itu sikinyewa je kanisa ina wadhomo kuikilia kana mwika maitu ni mabikia kukwata myanya ya mawia asante kanisa mwana wa muse wori kinila tondu kanisa yonge mamana ni wako taasi andu malama kama kanisa isi kikali liyondini
na thila kanisa wokla alikamana no nengana na serikali ni aliyeto nanga andumamwe kama weya nundu maandumamwe kama tu mateo yani ona ukanisani maitete kanisani na maitete yandi na maitete ya sianasyo na inundu asieni masoma lete andu moma mwika mena wegwati wakana mama soma bya makati kama uyani metethie iwi andu mamwika kanisani ona ndembo kwa kanisani mena wana wasi ailete dhabu gumie akwatabuya oka otati na ndembo yake umyo kanisani atotizia muzei wake mwananga chau imwithia mundu mwika muimu onango wana asiai weze ile yuta kanisa tena wasi ona kumakwata kanisani mundu baino kwati ekane man serikali ni yitikela kewa kiyo cha kanisa otibo yesi digale atibo yo mwika maka manenga maweya weze ani mate ya nsiawe la debo mundu matongo imaji timaone. Okay. Tusaka kwa mundu Sophie. Nuona bena thina kwa andu aku kunewe mawia na andu mamwika makabikia gutiwa. Kena woni waku nuona bena thina. Bena thina munene undu ni usu. Mundu ila tunenga lako nibeuka babikie bandu. Mundu aende na ukua wiseidi andatonya wiyo na andu ama mwika nini mayane wa ula mwanya wa kwika uya ku practice. Kwa wila tutanane wa uya wisaidia mauka moke mapwe mabike bandu maitonya uya andu mamwika tukegwa twabundigwa uya no na wione na andu ni pe amasomu andu mamwika ni masomete yu ata osisia masters yiko chao PhD but mayo kwata uya wine wandu aku retired people ni mome ukwata uyosu indi niona bena dina munene baende unu ugesaidia bai mundu wandikika wya nundu kila wya gonde wikawa mundu ni wenda kubundikwe na bate mundu ata amentu wa yandu akabundikwa wya usukuka wika bakethwa na dina na bakati wa mwanya munene ila uya ukend andu ama ketha matebo mundu Joseph we unase kumbe ni kana kana kama unengengelekani with uka ukethia kana kwi miakani kama mutunge tina miakani ya miongo muonza kwi andu kwi mundu wa kumandi mu serikali na oka retire na beso bikabandu wethi ya serikali ni ono thukumi wake wai museo na abikia kumosa ai mutunge kana bikia kumunenga mwana wa uya nikwithwa meyese kana amwika ingi mabikia kunewa myanya ino methito maili chandini wa mundu makoneti urusani na makabikia ya kwithwa mayoya mali ya mwene ndi ulai ndi itunga ndi ituna itina kana na woni waku no tena dina mundu kwitho ine uya kana bado baende kusongo basongo ndo bakisongetwe alibeka songo basongetwe niasia ebinda tangaletu anenga na ya ebinda 70s bya meta wa makasioka oya ndo wa musio ya sure na kiuno atachotu tuonete ni ndo sengelekanyo taya mudi ya wori ni kwa tuni mundu ile dhari taji yete na ritaya bado tunabikiye kuona ya yoso ingine serikali na abikiya kunia mwisi kindu twale kuelewanekana amwika mena what we call quick minds. Even then one human development akili pia ndule yenda na beba ndo bika level ya musi na yambi yotitiredi yambi odea kundi kuonondo and wow ku akili yoto na kuimbwa yende kuimbwa the quick all the time teka ne batonika mundu wa mwika nali kweba brain yake ni very quick then you are decision making then you are thinking very high lakini kila kimu muhimu munonikana ati tikwa si ando amepata kabisa lakini kaipo ni batonekana ando ako makusi ando mamwika maito baba kubi tusome kumba bala mai na twamina kunengelelwa ndieno ni tumetwa mbula elite nundu kilati kwenda huku kwikala na kisomo mumba kutindo tamakita umamba uya na kukuite very sharp brain si tutoma maundu mengi tutomoteje ndino ya tuakena no kitatokalandi do take anything so the best ni tuko komejeuda mwanarika anengo uya nosu anengo ya lakini pembo na limitation mekendo mengi yako papa si odimbo niyo tumenda na okay tuke kwa kumure Davison Musau utona kuongelela hata yulu isisi abikia kunewe ni kuneno ni mundu ichalo ni kwithwa kwa no kuni kilula ikiwe yona nya kana katikati wa amwika 10 umuna wa wewe yani nani amwikala mena kuwa miaka ungua miaka 35 yu onu wakulia ndio ndalondo cha Josephat yanaweta yu niwezi ona technology ona maundu ma IT andu amotongwa ngi buyani mwoka ile ya technology na ukile number 1 wizi ile yu na kila mwoka ile na kuna kila kiku metumia system nguu methods nguu
na be andumana ni methodology maundu moma kama undu imo ko tumia ila kila kiliko kikuma na atu yanacho na baba mundu naye ndiye class ini avunde kwa kilinzao ya kama undu no andumana maundu mapa innovate sindu andumana maundu ma change systems andumana utuweka wa television andumana utuweka wa internet andumana utuweka wa research make research sindu bingo na sikuru imundu aliyetonewa maana kindu kiu chaji usomeje oyu akakitumia oyu wote ya muku wa kutumia kiliko kila lazima kusoma kiku ayeto yani mundu yupe mini enda mundu amyongo mwanza no tungiwe yani kila kiliko cha myongo mwanza cha dokuma na mosanya maka no moko wete alama kuyete ne ababe mundu na kiliko cha the current cha this technology use it kutoka kwenda wete kindu kitediende uona kuna wambola ukumna betuki uona kuna wana na raisi ukumna na utaona mje kuna raisi uona kuna wakatinda ukumna betuki ni mundu wa mwika leo ne wa manozi kile kwa chake kitayari nicho na maiti kama mundu ni asiki mwota mundu sani mundu anawawo ya freshman iwe nayo nuku wete ndi ya Kenya lake mwikolongi baenda winza inawa challenge level ya bikaba na kwete ngiyo langu iwa tewa 70 na baba ungiwa 2001 graduate yoji iwa 2010 2023 akayate kiliko chao mundu aliyetete wa 2019 akawa kama challenge akazoka school akayate kingi na kechao ndikiana sindikali kazonga mundu magelewa okay Sophie niona bado kwenda kubaki ndio kwenda kuongela yulwa kila kikina neno ni Bishop kuongelela okendo kanini obuko asia yu kimindo ya tuweta yulwa wisaidi ya mundu muku technology la yikonda ametumia wata usisema uya maingi wata usisona mabisi ni maingi metumia system wila mundu yetumia system ida SAP kana system ngia na mona na mundu si wati yao yisaidi ya system hii landwa hakuma iko iyaiko kuka kuinterpret system iwana dina wambia umugundisia na niwe ya wakuna ambe ugundi kwa ne mundu mungi muhini umanyite system baundi baba ukadina ndu yisaidi wibundisia mundu mukuu na wende kuyana miaka yake no inasonga kiliko chake ni chabikie mwiso defisilia pepa ndute silia hakapika okaka tumeolo kuwake kututongwesia alaba ukabaite dina ukidya yani kiliko chake nuizi wiwe yake kiliko nichabikie pano keka kita wamene post wasi yabikie no nundu kwa hiyo ndungi tutonya ukita nichabikie kiukuswane ya nyingi na wiwe baba ukabalike dina andu aku matunenge ije tuinasia andu mamuika juni neno uni umwe tuinasia tunewe myanya yonde lakini wata usise yume anyela yikita appointment la sikiro mwako wonde nisi andu wonde aku yona twetele june ni twinene aba ferry Kenya Ferry Success Board KFC imindesu tuweze newo lakini probability tuona inewo mundu mukuu Nake bafikana kana meneo mano myanoke bya mayo mitumio ndu bainite andu ama mwika ni enda tonwo umwe kati wasuma mwika onane ngiwe mwanya ai mautumia nesa gelekanyo nzeo ni kwate niwe dito yona siko sio rusani ila si dito sito iwe dino iso sito sikwa kanyo madhi ya itu ya Kenya namba nene yala me dito maiko nuna siko iso sio rusani ni ya mwika no asia mwika tia inimo ni withia be abapaya ambitia matoko ni ko yambitia isu yuga imbitia nenga yangi ni muthu mawya nesa tuma nenge uya mbiti ya isu ni tuka isu ibete na kuyithwa maundu mema sio andu mamwika no kuna uya nesa sisi onakula maampi amunasa kuyoju ma jana withia ko kwika ba kwino kukunangito mawya twabo sisi yuta onaka peiwa ba uya sa mundu tababu wino wata sisi no kwende nesa kwake uyo ko isa kwa mundu muku eto ukuwa kiba oke ututongwesia nago twinasia na tukuni meututa lakini bena dina nundu twisoma akethatu utwiwe abame udhima kama ima school maka soma maka kwata na degree ikitokumwe atukabika class 8 na tuithiko withia paupa ito wabeba sio nundu faima na tusome na tuyoka kwikala baru tewe yani okay Bishop ekatoke kwako ni kwasekana serikali yetu yibudhisia amwe kama itukana tabela bikiye koso kubudhisia kuobo number 1 number 2 medhite mato value mato manenga mato monya yete tumu value tuteta mo menda nundu yuo na okato mbukumyo baba ni Cheni TV na okato kuna wea na uwe wezi wake uimwe baba yote na wea wabo
hizo na kala mano kedi wa hiyo maana ile twakuinuka jimbo serikali ya ile onia amuika mengone yayo serikali imani bangi ile serikali nimeenda mwika wa serikali na maana ngama wia nundu uya ndipo kuamba embawa andwaya andwajundu wetu nduzani andwa makane wa wia neza amena wa mbesa neza andwa maliko makwa makazi yanzia ila sio nduzani mundu nazo mu makada mana wa nduzani zila bana makada sisi mikazi wa nduzani keda andoneka makada sisi mukeda ni mama mokiliandi ko serikali inenge iba ndio mundu amwika imwende na mwananga uya ni muzoma dheti lati undu kisomo chandi akusele iza machandi tizebezi andu mamwika mmoka matotedi tamazebiza kisomo tale manengo uya maana mumo sile kisomo kitu kini cha mana timanenge mbasari timanenge scholarship mai masome na mmoka musi i scholarship na imbasari basa ya serikali inya kibu ai maana serikali inenge andu scholarship isuni nzio mbasari dini nzio na mmoka manenge mawuya agreeti mawuya nigenda wethi kila mana university siana nisio ni chatethi andi mundu Josephat mbitikile tuke kwaku kuyana na ingi ma mwikala methi uma mina kunene na andiki mama uvo methi we mayasya kana siana mbingi na ila sithi ito sili chondeni wa mnyanye no ya mawia ni siana ila sumite ndeni wa misila je kwatie kana misila ya mabosi kutoka kunene hata ndo tulikana kana be mwene ndo iba yande kana be mundu wa mwika iba yande we na experience yo then we na utwe kola we anite kulika na kubuka madini wa bisiwote no nasie undu ne wago niko ile waila twana kuhusu lusani tikoti kwa sambesa siezi ya development bando si ba de murandi fulani ukosa aye ulusani no lika maundu ne tano ma wesekanie no buku twasoma na gutene to high school and do you know anybody you know anybody so the kind of back end tupigie bando ate we pe mundu wisi nekana ukwata these services nekana olika we you know onedo no medical services nekana uitwe we wisi so no nase undone wa uniki ikitina chacho nichocho kibwana na ine kintu kiendena na thini boba ile opika binde ya niona mwandu wa muika kanengwa mwanono sindui pe andu mamuika haingi tuibanza tutongomina nesa tukaunga mwana tukazi hapana kintu kiende ya twenda equality twenda kila mundu ebe considered in the society idi tu Kenyans twenda Kenya liukele tuimwe patolo bamwe indi undune wende muno ulusa nitimbe sana indi ona mundu ne amya na mama weya ona babikani mwanarika pe osola wisikanie bandu bana kana munene fulani usina munene fulani indi undusu tuikulita tia mamuika weka udele na tunengwa myane no netu. Okay, nani msese mwondo lilikana kana ndini wa mbunge ya Cheni TV vala kioni cha umunde tu nake Davison Musa unaola ni bishop ndini wa kanisa ya Let There Be kana inde new gospel ministry okay kalikoni lengi tu nake Sophie Bedhi undumu na Josephat Chalo lilikana kana twende kunene nisi olua mundu kauta otondo ini maende kuikinyia na kukwata mwika maitu vandi ya itu ya Kenya kumdhalani wa mundu Sophie Bedhi ukatwika kana ni wavikia kukomana na musumbe kana evusu ya kukomana na musumbe Uhuru Kenyatta kumdhalani wa mundu nata oto wana kumudhudia winene nisi olua mundu makoneti mwika maitu kindu tambe kutabya musumbi witu bana weni amuika tunewe mwanya tukunewia triyumetie tukunewia o atunenga musumbi tu ninena undi asia musumbi we bana we manyaka na ile andu ba amuika twina vinya na pewa kana mundu amuika tuithi mali kone mangai masia mundu amuika ena vinya na wana wakita maandiko manga ine maite mundu wa muika ena vinya ndiona ne babangi patonya kwa mundu wa muika no tukiende na vinya utonya ukuna wewe ko undi tabia musumbi witu bala winenda umuya tunenge mwanya tandu ma muika na nituthi kukuna wewe musio nitu isi myaka ona kuyu no wite umusumbi no wite kana ndo mayasia no kuritaye wa muika onake retire ona itu nituga tuipota andu mamuika twayasia kana musumbi witu ona no waile kawila kangi oba agenda nundu no wamuika ndana amba ubithia miaka 6 atukamanya kana ni wathi ya twika musehe kana chau ko tunenge anenge andu mamuika wia na nituthi kuendea kukuna wia oba mwanake mundu ichalo kimdhanano wa mundu katwika ni wabikia kukomana na President Uhuru Kenyatta kana kamati ya kwa State House
na hata watu wanakumidhudia ni kwithwa ya siaka night na muika ama bikia kunewe mawia medito maili tani no mungu mako neti olusani kesu ukakwata nafasi sio kunene nake imwe kwa mthanani wa omunde na hata utaona kumushauri nika na akabikia kana ni matambia memba utaona kumunengelele akatia zikayo ni sia kukitana siko sio olusani kino chambe no mutunge mubeno ndwa no utatite dino kukitana olusani na kila kingi kwa impress handshake nundu ni tatemuo ndino ito ya Kenya inde ondo sobi wasya ni mukuli ate trust the youth also elo kwithukisia mawasya maingi mala mendo ameba kubinaku by the state house na your kitchen cabinet tafadhali owithukisia mawasya mo idukisia wasya wa youth nundu idiamo ikatu yaseka nate tukanengwa mwanono nitudokoma na dimina nonenga na example ingenzo ya MP wa Vincent Musyoka engineer ni wa muika na amuika memetuke mende onayo ni muona alima chathi nikia kapita kia kaimathi kone akamagua kathi aka launch and development project na no document wa muika those are is no example plan kwa na to trust ndio mamuika tunanga mawia no na tuimwimbishe turoko Bishop yes utaona ushauri president akekata kimthanani wa umundu weta winga likoni kanisa in case ukabikia kupata mwana kukomana nake imekuwa kimthanani wa usuo mundu nambe mwe maraisi witu mutongo witu ni wa muika na even ara namba tuika president patwa president mena miaka mingapi wake president Ulai president Moi na president Kibaki bona idita ndita mutrust yeta president atuike president witu ewa muika na nodhukumite kumali ko simbeni nodhukumite tamuta wata president ewa miaka ya muika yuna kanundu watu titamu trust ye na utongo yoyo atrust and ma youth na ndinena wangalikosia kanisa ro pande onangaina manengi andu mamuika boya ukaziza ndo langa iba atumeje Biblia ni o ndema ya ku mundu ta Samuel etiwe kana mundu ta Jeremia etiwe kana David ndambi odhukuma akwa yuna ke president witu nodhukumia na nena mwewe ni mutunge mwe nena mwewe iso ide yimo bwingwa lelo wakuma mulolongo baka ukakwate kuya aje no kunanga mama yetu mama yundi mulolongo kwitu nanona bia nanene yeku yapoti jike yae andete kungi Asia lelo zino na wandu mamwika anenge andu mamwika mawia ndo lwezi waka baumba ka boyo wapuniganda withe na mabalanga traffic ba andu mabika nkibanza ne chanda kama kaenda baka Westlands ne bya Westlands nanona weti choice yede na nawe tama molonga titugizi itetelete president atunenga weosu anenga mamwika na timboya takanisa timboya tete muno na nimotunga ngero ndo nonenga ya kanisa ndapoza se kanisa ndapoza sia mboya timboya yete ndakakiona ngani mamwika we ama ikiye oundu dia Kenya ya mwikiye anotongwa tenesa thank you sana nienda tukila nilienga liko nionene nye witu kioni chao mundu kwithwa mwika maitu nimesiye kwa na autonomous ni komekwa asemea seka na nduma kwa indi maite ni kwa umanyina ni kwa chemu iboboni kana mubikiye kumatemelela wino manyikiyo ni cha umunde ni kana tubikiye kumandanzia ya kuservisia nduma ituma mwika mthanani wa one ndio tunaenda ni solo mundu makoneje utumi wanda wasya kumila katikati wa nduma amwika ndio tuambise ngalikoni ya kumundu Sophie ni joki ndi kichangia anduma ituma amwika kweli chandeni utumi wanda wasya kumila ni kwili okano kuni kiliona ni kana namba nene je mwisoni wa kuangamia kedi wa matambiana mailite maika bikia kosa Antoinette andu mamuika mailika kwithwa me kati maitume anda waisa kulevya kute ibinda yatene nisithitwe simbi wata usisi amatu kuni withia group nene ya muika indo na be musemo wasia ndisi wasia kana I don't mind is a devil's workshop so niona ni kwithwa ni kwa saingine kwa undu wa kwika nicho kitumeliro bayidi sana wani sia kulevya ukesaidi ya mundu we kulia eikata na hivi si mundu chongota ukilete edo waki empty stress ni sioka na wandu wengi mwika wiga masia payinjina uya wakwika kwa unikata paima ala ni kwenundu wa stress ni kwa mbesa ni kwa chao kwa we ikata
aidi kanda wane sia kulevya lakini kiuti cho kitumi cha sia maende na kwithwa manywa ndawa sia kulevya ntunebye kamwana kana umisi wathi kake itwa the Steve the Simple Boy kana mmeje chao vijana tuache miadarati kwa uno asia ndo mamu iko na maundu metho amangiata tuikalikenda wane sia kulevya ano ndo akwithwa ni try tuina ndo akwika kana chao kana saingi we say the lack of role models and wala matu atie we say the no me utumia ala tu watia we kata aketha we role model no kutumia inda wasi akulevya we say kata wendo na kuambia kutumia lakini ampa mwika ni kumathuthia tuikatumia ndawa ni nthu kuna ni ciana ngaki liko cha mundu kwa uitumia igwa wisi kana wende na kulika umani utesi ukaumwa no utawe mundu wa mwika kwa uni mathuthia andu mamwika tuekane na sindu ina tumwe kwache ngayeweka pa mandiko manga imasya wina ngaiba yundu wikiteka ata utatoneka kwa uni no wasya mamu boye ngai na sindu iso ndai ukesaidia they are very simple they are bringing me kala mate we are no isaidia na mayutu mianda wasya kulevya niki nundu imayatikile mweyi asumbika ngoni sio kuno yandu mamuika tumwitikile mweyi asumbika ngoni situ na tuikethe wana thina twe kitindo kitu bala ala tuikala mekalele yitu tusisi tuitinda nao nundu munyanya waku emusema asi show me your friend and I tell you who you are so sisi awisa kuwa kitindo kusakuwa kitindo kisio kiukwani aba kiende tena mbe ndukasa kwa mundu kutunga netina okila saa ketho alo munyanya waku maundu ndio na bawi kuendea na maundu meendea kwithwa mema sio mundu just patano twinenya paumbe ni wambia kana ithi twe withukumana na itu ila si tha si tethesa mwika kwa ndula mathayu moni kana methio me andu makikwa chevindani ukite ni wikalite ndino itu ibandu wa ilungu yasa kiana kunikili ula mwithito mwitwa Asia namba nene ila mwithito mwikwa tandino itu na andu mamwika na andu aku kana na andu mema na andu mambo themo ndana bosonge kule nasi kana kijana usiwa wetwa Steve Simple Boy I student wa kwa 2011 2012 twamosete kuma Kibera na twamunacha then and weta was league rehabilitation center the affiliate umbrella landu kumana yo na ukijana sunu mfano mseo ai maundoni yatsu na we oka twethe wanake na miaka ile na abinduka na yunusu ni balisi yake ni sisi tukiwa Kenya zima na ngaina mwani mebalawo kilando makwasia nikana ndu pato bikie bidaito bikie tuweza kwasekana ati group ino ya miaka 10 nitayo ikunyo muno ndawe na mundu ni ama ingi mandawa anarika malikile on as young as 3 years 4 years no sometimes maybe those drugs are very much available na ondo ayakana no okekala kuange makitio umwele witu wa from the parents tukitolejasiana na tuziende hata kuingi siambie tena lakini muno mwika ola umusioni kabisa ni kuma miaka 10 na ba miongo ile na ende the primary level secondary level na college and university level abaso me umusioni monene ni kwithiwa kiswani ocho on the other side ki very quick na emeno jaribu sindu muno nange mendo cope na situation social issues ila si umeaffect na maisha mo kuni malikilebu sana idea ala tosa ama miaka 15 na ngina miaka 18 ndo ma prepare the adulthood life nikana malikilenya ba miaka 18 uza kwethia nitwasia muisho wa mwaka wa 18 my become adults kutu kujaribia juu chini but namba ubika kutoka control sana mwikola mwisho from 10 to 25 years they are in danger. Bishop tuke bako mabinda kwa mabinda nitwithite tuona message bikiye kubala na nundu otumiwanda wasya kumila ukewa museni umwaro kile ndie anywa na asyo kamusi emubile kitumi ni chao sekana itina mina kunyonda wai nibo kakwata ibindesyo ya kuolanga stress ndini wa message nyamake you mondwazime kuna maingi ndicho ya Kenya na ni maana angete misio tongu kwasya nundu muse na ile na mama wasiana siake nilikite ulo tumiwanda wala sio mila mbeni nkuli serikali
yambe isi nsiasia wete ndawa isi sia ubila nundu indawa isi mwe si undu yu tewa nditu ya Kenya si tewa na kundu kwa serikali wa desi na ikenda waza atua na ikenda mana bala ndawa isi tonosiwa nikusiya ukazidi ndawa hivi inabigia ndwaya na maono sindu hivi ngisi mila inabigia ndwaya onani nonete namba ile kaunti okukitu Kenya mnaona sema mzi ya central ugithi ase momadikilo nyine matia ibetisyo matia isiyosyo no izedi amaitho kuma amayo nungi maka na yimuzi wona mwana musi mundu loto ngweze musi adika mundu nya maida mengra kana ndu kwandu mamwika no izedi muzeda no kunya akenuka musi anite ne ya mwana wake nduka thiunyo ne bata mwana wake ndakaliko nyine akeno nyite ne ogwe bengra kanyo ithiate alon lama ndama tongwezi misi tidengala kanyo nzeo na teta dingala kanyo nzeo mwiko utwatiye kudengala kanyo wina kitu cha kopi na kaleta yusi utawatumia ndawa takanisa ibi tungemete mwana wako boya na tunakunenea olwa kinduki na kukilea na kutaanduma mwika na ondu ungi munene tendana na ana olwa itindo mwika buzize munuti blameka nasyo mundu kindo kithuku ni chananga makalla musio biblia ya asiao majize itindo isu namba elengini mundu wa mwikia kulie ona atumia ndawa one wako kwa nata na hizo mezile tumira ndawa nandu evya mesizi ukaotela na ocha ikadela na ikuite sikie ikadela na mbanga ikadela na meisio mundu sio kwa muzi ayetoka ule balawe au mesio mundu na yaje nundu mundu munyo na mya wa Kenya waza ata mundu tekile kwa kisio ata mundu anduka mundu ni kwa dula keswanio wekanya mundu utalira wekanya wina akili ya kawaida kwa hiyo and mama nakana ndawa hivi ni wete wazio nisini na ni wa mundu tumita ndawa ni unote wa kwikwati naona mama katana ne olwanda wa kwa wea na kende andikwe munyi ndi andikwa kwa wea ne mumile ndi andikwa ka yako ndundeze wandu yani kunywa ingi andikwa no onyimu mwandika chini TV wako baba ko ka yako mile mwimu andika debo atawi kumaka ne mona ni mwekalile mailu ndini wala mama kwatiti na maitu na mamwe kama unde ikundi sio dhudha nyamwe ndawani sio mila mundu ichalo mwithito mwitumia nzia siba kwikithia kana mwikani mabikia kwithio mema ni mabikia kumali na methwa me andu makwikwache bindani ukite okay kwitu pe system tutumia na system thimbwa na maundu kadhaa kitu chambe tutumia discipleship ni maundu ma kumonia wikwati thini wa ngai kana wina ngai bayulu katoneka na ngai ni walula na iswanio nundu when you take and drug any drug enda ku affect the brain na ngai wana no hapo comment that brain na yo bindwa na itonete nonena kana mufano msio peke mwana kwito uyani kinenda tukindunga ila iroi singani kwa iroi na thumthi no nena nyechoka chambi ati nye niwe iro nyimbikie bandu nethito nditumia ne bithete kuna munyamana lakini wewe bana bikani we that ndete athina muno nona muguri ati newe ukiruchambuka na tukaboya hii wewe onata ambio na ukaambia twamukaigela kwacha tukaikoboya nye ni ready na twambio tukaboya tukagaya ngai amengai tete kimwana ki onengo na kimwana chu within 2 weeks kisawa nicho kiuthuthia langi mianduka atatenda weno isi ni one method tutumia and discipleship the other one is training training then wa maundu better than dawa tayidi to embrace ya muno agriculture then wa training greenhouse management then wa kuima tungu kuima makabisi kuima sukuma na sipina sinishobe ko aumea tumekia sure sasa on them and busy doing something akiliodi yani active but on a positive way zenge tutumia ni counseling ila ni one on one kamwita ndavindu nusio pia tukamea tukisi nunu mundu tamakwithia kumbe we fight ndawo tumia na kila kituma atumia ndawesu ni sindu family ni sindu school ni sindu thini wa community yake nundu set up ibwa na sindu membi niwe mwene
kana influence ya pia niyo tumako na mambo amunde so leto amunenga mwana kumwithu kisia nitumana kitina cha kinduki dawiza kumila siumete ba ndotumana kumuteja nela ngitumita group therapy is a situation whereby tuikala ithio ndefamwe imwana na alimu na alama end of social department tukayangewa tukamukula nyei yo ndawe ino alama atumiye monye vyata mo tukoze kuthia thu nangi matumiye tuketwa wandu tuketwa mundu wanza watumia dawe na reform tukamwyoka ba tukanena nyina akamata pia nyina atumiye na vika that level na mwe wako waume in this area na nusio kwa nacho na kinduki sinize mtu tumatumia kumake na the other things ni recreational activities exercise ukona kutute bwana gym kwa sababu yani mwe ukavanga mondo unyange membeta than drugs drugs spec tumigila mukimana kicho saka na mwitu wosa akekadeni wa mwe emba na kitumi chake ile tumonya ma exercise ni better in your life you can do exercise and then you get engaged in positive activities na they better your life so those are the criteria method let's tumia to make sure au meane memomeza na ndi kila kia muhimu mno nituimba tuma promise ite kindu chetwa pampa we want to wear mamina the program let our exit plan ndio nembo na this process of rehabilitation lakini ngama pia ba no ndo muna nao uleto kwa yange wa ya youth nisawe mwambia nisome nina soma na mina school college na mina university nina degree ya kukana na masters na mwanenga bachelor's as a government and I'm okay now ni pani na madhangu makwa all the same nitumeka ngina malima kutu manenga this is your certificate na tumakuti na computer but now after this twimba na one assurance to come connect na potential farmers nundu kutu ni farming only basically farming nundu there's a big gap modoni mawini sure twimba hatu neneta na ndo aingi pa Kenya tukamea tunai mwana si watu bana na kimwana kisio just consult us na matukuna ona tuimanda na matu manda nundu au meani mapokumane za kulamati kuni memba na wiko tokanati after all this nina hope yakana ndikarina so kwithia mundusu ena target nzeo ni wizineza ba ya mwisowe ngafaidika na by that doing it's because it's a process mundusu kwithia no change bitigine nabo kule mutu nabo kilangia kuma papo ama biki kumanenga ne mathi makwata mawe ni mwati ya mkesoma nyauni wo ndo ye tende wana plan ya 1 year follow up we strategies in 3 months baka 1 year follow up itu thingwa ati mundu no think in that place palomo kimana chikiroko akasisi akakunikila maundu ala na kubundisi ni wantiye tusi asema ndo maingi muno muthu kumela wake relationship yake na the boss the end yata still it will kiasa from the boss sometimes tuko nao simu kana modi pona negative freedom ya kuna simu utueleze kila kiendea na tuika evola muno yenda limbo auza kwithia nundu ni new environment kopu na sindo na tunagundia at least to make sure ito amkwate lila tuatia akila lila neza na to amwe okay endea mwana endea mwitu endea nesa so the same na utu kwenda ithia ona even the government nito so mie tukwati iko mbieni ba ikalapu endeza maisha so that's something we are lucky like ndio tuikama ndwasu na tuina evaluation itu ya scorecard itu they read 80% success 80% success okay yeah sio kwa mundu sofi kedho no na baisongo wa mwika maitu mama kwa tandume nao mautaota mundu echalo uona mayelekela ba uni wa mwika maitu kedho ili ata tuema kwa tanduma ututwana sile niona tuina uni completely by uni witu nundu isasi ni nauni na maundu makwa maende tanai kwa hiyo tu ni njano mwa utukwata kwoko organization ni mweta isia bwana Josephat wigwa nayo itukwate kwoko itutavie watu meanda waisia kuleve uthuku wake ni mwao tuiwe na mentorship classes tuka yawa kieni kithuku na weko ni kiu na wamina ututrain ndu Josephat wigwa atuya uitonia itwaile kuikata ekau kutekumbia ni ekenda wae na nduna ambonia na ekane ikata kwa hiyo itwaile kutone kindu cha ukikia kiliko kitu kikethwa sasio ndeki active ukesaidia nini isinesa nundu ngania na mbije nekane na undu niki ni muthuku na ambia nikayuna lakini ndu mbia nekane na undu na nduna ambonia ndu gwika pa uwe wende na ukuna uya wa mana nundu
ila wandia ingi nduna atabyo ndunge kai nwisi ukesaidia ibinda yu ngesi la se usioko wala ni nai lakini ukesaidia yube na kindu kilombe anundu ndikekyo no inenga undungi wakwika ba ubeiwa beba sio owandu mamwika ju naye nakusibwa yu ibinda yeyendele wiwite ukasisia ibinda yate ne ya maitu ni wetha ndwegwa ojigwa uwani wende ukasisia mindo tajundu wende ni wani uthi mundu wawaige mundu muka mundu ume waige mundu muka kana mundu muka ni waige mundu ume nikisindu isi kwikika tikindu kingi ronda waime utumia nundu watao sisi mundu akili yake kuswania nesa ndio kila owae mundu nginta kama shika musilila lakini yuno yundu wako ando amwika kulea kwatiwa siku ila mewite mayika ni mbingi wigwa ngania nuwanie niki tene ndone ya sindu isi kwanza tanya mwako sute dileno tukatala ndo na ngipyu na mwako no newite mayuwa wanu relationship and you don't know why bisi kitumi ni tao kila kikuite mayuwana lakini kitumi cha kwa ni kwitu wani undu wana sisi ando la mewana uisaidia kitumi kinene ni anekio anakosiye monyanya na binda yatene andu no makosani andu me amaitukana ndakosia wane museo wake nekala maisha mamungu ni wakosia wa lakini nundu paiki ndo atume yake utena ndawai wesaidi ya maisha imaende uno asi andu mamungu kama mosiegwa ibinda yokite kujiku kwa na family paiki ndo kikaitu okay bishop nenda ututabie na uitu pingi ya unene ne witu kioni tomu ni kwithwa masa ni masembani ndoso ndatiko imita fadhali utunaengendero sia kusia mudhiana ubiki kunena na mwika maitu ni kwithwa ingi meji na wakuni malo ile kanisa na nimekwenda hivyo ambao utawakumai kanisa tafadhali asante undu wambe Biblia ni nenete yuluwa ndo elingu nenganenganayo maamini na enundu aunyi mwane Noa ai mundu nambe mwanga iwa mwendete pyu na weze ithi angaia bangite kwa nanga ndiyo ndena kibu na mbua ya Noa akengalawa alikebona muzi wake na matika na muzi wake lakini ila bamini umangalawani okia anyoki na anyoki elewe muthei mwana wake omwana muthei amumania na chapter cha Biblia ndio ngawa ya Noa ya teleile amini na indiki nundu onywi nundu woke ulawani mundu longeta wa Lutu la walokile ndiye abwewe atamunangwa mola athina yetu make mukamwati asisi tina twikebia ya munyu eitu amake Lutu Biblia yazia ndiye mama mazetu munenge okianywe na mama munenge okianywa makoma nake akamaka mamutu mwazia mwera amondo ngazia Moab na Moab wonde mamanwa lakini ndiazi ati na wikwatyo kwa mundu alama ntikite ndawani se oleni Yesu nata iwe mundu ati onakutukana nengangala kanyozi ya Lutu mwitu mwagesize kana kata wa Moab na Moab ibezima mundu mukawata wa Ruthi ezio twika niwe wataiwa ni Boaz asia Obedi ile wa Jese ile wa David na wazio kuzizio sia wazisia kuzia wa Yesu mwithia Ruthi abatetako ube wikwatyo na mukwatengai okay mate kama kwenda wata kidogo tu nataka hivi tafadhali wa masa niona hivi mundu iba mwanarika for example na wewe mandao ine waambisie na school yati ndio ninaambie nika tona kwa kana numevo ni laisi matukuni ndomio tetheka kwi kundu toma kuthi ukatethwe thini wa ukekwa evaluation psychological evaluation ukoneka level ya kubikite ba na wamina kweku we thini wa treatment na from there we got counseling services na thini wa treatment unena ni upente ndoto no nengwa betinga to no tomwa ndawesi kaipatanga mwini na mesha makumadhiende ya so ndukekalepo ukila no yoso tete okay thank you sana ni makwa kioni chao munde tuambise na mundu Sophie Baby saying thank you so much mundu Josephat Chalo thank you so much na mundu Davison Makau thank you so much nundu wako vadha ilungu yenyu kuka na kwiti kila kuneni na ito kioni cha umunde mukwa kwa msiaisa